ne ba ne me a enko bi be ware me o de me beche me so me mpa ne papa o betimi awo de se bo de ntina me se am de me yi na no because o de me papa bam o ya me papa anka me de na yi why not so de beche Maurice Ampaw o se ne ba ne me aka obi be me ho ade kro de me beche no because me nya nipa na me so me say ana lawyer si me ntwa so enti se enko no so o ya me papa o kam de na yi musuo da kam de na yi musuo da Oba Titi ababe reply. Lawyer Maurice Ampaw quite recently. Lawyer Maurice Ampaw kotina wuntumi eko dina tempa koto ne ho ema okoya koka sese nko Oba Titi kura eye ne ba bema bi ba so obeware na nko de ne beche bema ne free no Oba Titi wonwene wonim nyansa nti wokasa ro atemdidie ne de wodi ni bi pa yentimi nka na fidie so yenam so amene Oba Titi abe reply no wabe reply lawyer Maurice Ampaw na niti yeye onyaadefo ne nyina na se lawyer from Paul Manson Fred ya chelpa ekoma Oba Titi se dia sibia no onyaa manenka nanso Oba Titi omutwe se de kura no a wate ase de nemu wose lawyer Maurice Ampaw eka asembi enti wode ho reply eko ema papa yedim se ne aka bia no be di ho enkomo akire yeda ase wa futuo no ase de wanim fere ya pa ne obu a me wa mawi what the master tight corner ba de masom Jesus Christ chaswano pay na Morris oyobia kasa no pay no ni papa wushia mo ba be the greatest of I can assure you na monto amodwuma so ka okay anti yeah no o say Maurice lawyer Ampaw oye ni papa na mbom kasa na ya ne de akwese wodi asempa enti o se mo ba be ye namfo okura nti aya o de bia na so de wodi nyamesro wodi nyamesro yo lawyer me da se di asempa no ntwada pa wodi asempa ntwada pa eno di asempa ye lawyer onim se ye kan say me ba pa de otia futu enti wasom but asamba ko eno kan ya ene de mesre lawyer say me pese eno de just a minute ye be yes force me twaso but me sre na o say ne ba ne me a enko bi be ware me o de me beche me so me mpa ne papa o ya o betimi awo de se bo de ntina me se am de me yi na no because o de me papa bam o ya me papa anka me de na yi why not so de beche Maurice Ampaw o se ne ba ne me aka obi be me ho ade kro de me beche no because me nya nipa na me so me say ana lawyer si me ntwa so enti se nko no so ya me papa o kam de na yi musuo da kam de na yi musuo da because wa mama wo se ne yakio wo fom ne yakio enti no ano metwa so period metwa so obi an yakio wo fom de one ne kra ko yi ano se ano ni nyina ne se o se lawyer Maurice Ampaw ekoka access wo ye ne ba o de ne beche free enti ono so ka che lawyer Maurice Ampaw se nko ye ne papa enko de ne be yi musuo se nko wo no Oba Titi abusuama enko mo di no emusuo ene wo mdi ne be yi ensem ne de waka bebre no wo ba wie no ena wo de twa ato se 2025 omo obi am penti John Dramani Mahama the president of the Fourth Republic obi am penti ni black enti omo be ko no good for boot wo de ba na enya no credit a ene omo nso ebere by Jandam dear yes Jandam e president Mahama ba mu emu Allah emfa enya akonya ntena so ene na ma ma adwuma se me ba adwuma nko na me so obi ya Jandam hwe 2016 adia bi na esi ye na ye mia ya no asenkrofo bi di nsemu na ma ye penti president Mahama in such a way bi no o da bi this time around there no go happen wa wo say na ka sa asem we say NDC communicators no so wo adwuma ye pa wo mu adwuma ye pa isa say yetimi penti John Mahama his excellency ye penti the black enso na yes are tie okay o benya professor e na no pokwa jima e wo wabusu ma ka all right o be say na catch say all right na onfa o ka bi a kira ye kwesi fa we o ma pressure pa na ehon nso Oba Titi ensem wo de tu dwan no wo se 2025 de se wo mbetwe pa ma obi aye dandam o ma penti John Dramani Mahama black de ensi said 2016 o mo ye hwe ha ye din a sa ne o ma ne nyina e course no 2025 de omo nye ehwe han na emom so pese wo criticize dia make sure say wo solid information a wo de ba obia enya ehon bibia enka na yenkotie lawyer Maurice Ampaw atemdidi a odi
Oba Titi. I don't know. Say, I can't describe it. Or your buying tell me, yes, say. I don't want to deal with Emma because I respect women so much. But this particular girl, dear, hey, into a bad way, you won't pa. Hey, mammy, papa, Tiasia, Oma Wunyamu. Brother Transi, Oba, Usha Yaa Titi. Usha Oba, Oba fun no cancer fun. Oba with trouble to Jimmy. Oba and the 12 bam shapeless girl. Only means an information I gather want to say. One, Ojinso problem. Tibema no wade na no mejano. Ojinso problem. As we speak right now. Now only say, I didn't matter no the studio mo na my students bi o. And onia TV so no so me students so. No ma information say papa get we. Ojinso. Now show ba we pan na ne ho. In fact, before God, a man said, me, bananoa. Get we pa. Maybe bass obey no, they mean Jinisika. Boss, Oba full pan, Oba, those who show about Jina Hona, shapeless. So, what I say, Ocean ye funu, Ocean a funu, Ocean about Tiona, James Sointina, Senior Boom. Information will get one. Na me tie for no say all buying into no e say me restrain him such a character useless girl umbo brother not the family so no was say but damn the family mu say Yaa Titi no me na say for na information o na have information about you Yaa Titi we fear abodam for wo into wo for the girl no abodam to the sense say okasa on to break na ofa nyansa so kasa. At least one could just kakra kasanyansa. But we say kwasa bro of the bono region. The anteteno. Now what bought them afem. And now him can't party you should know who's a girl or your problem no. And the apam no. Onya and onya for so who say enkoye because fear nyansa only be okasa basa now oba we uko ware oba we hu amane oba otubi odidi mema atem we your oba say obi ware no girl Yaa Titi shapeless girl fear ubeko ware wo fear we hu amane apart from bodame wo fear no ojinso so ka ho ojinso ojinso problem we say obi wo mo jinso di ni e wo sa problem no wo so tu kwan say na okwa na be be ko de bia no na te say wa say ho ni hu nya me ya say me didi obatem na uhwe nipa we nipa mu tu ji mi we to meet na ho na o to be ma lawyer Maurice Ampaw na o to be ma keteche free ta na o to be brother uhwe memma GH1 Plus TV subscribe like share leave you comment section ho e for me